Amen. Ayo ngaya amashini. Noneho igisirimba nyuma nasoje. Siko bimeze. Imana ihumurisha abavuga butumwa twapanganwe hamwe kugira ngo tugabure ijambo ry'Imana. Imana bagire neza. Amen. Maze kutwigisha neza, maze kutwigisha amagambo meza. Arimo ubuhanga bukomeye, arimo ubwenge, arimo umwuka wera w'Imana. Imana ibahumurisha mu Amen. Twasomye hariya ijambo ry'Imana mu gitabo mu rwandiko rwa mbere Paulo yandikiye Timoteyo igice 4 umurongo wa 12. Amen. Amen. Havuze ngo ntiyakagire umuntu winyura mu cyoka, ahubwo ubikitegereza shabizeye muzo uvuga mu ngeso zawe, mu kwizera, mu rukundo no ku mutima uboneye. Wasaragenda atangirira mu kwizera. Imana ishimwe cyane. Amen. Naje ndagiye ahakana kuzo umuntu avuga. Amen. Amen. Undi nawe azaza konjore ku ngeso zawe. Yabivuze umuvandimwe ndetse n'umuvandimwe. Imana ishimwe cyane. Amen. Imana ikonjoyeho. Haleluya. Undi nawe azaza avuge ku kwizera. Imana ishimwe cyane. Amen. Undi azavuge ku mutima ubone, undi azavuge ku rukundo. Amen. Iyi ni topic ndende. Umunsi wovuga kangaka, ndeje agakonjora kangaka, ndeje agakonjora kangaka. Utabaye nk'aba bakobwa bamwe twasenganaga kera hano, hari igihe bateguraga ibice bisa. Umwe agahaguruka akabwiriza, undi agatera amahane yaranguye amubwirije. Intambara zikaba hariya n'ijambo ngo bari maze wamukopeye wabwirije ijambo ryiwe. Rero ntabwo ariko bimeze. Ijambo ry'Imana rigari, n'ijambo rigari. Umuntu azaza akavuga ubu nyine, undi yarinda amaze kuvuga ahari yagarukije undi akatangira undi agakomeza. Rero ijambo ry'Imana ntitwa urucuranwa sizo kuvuga. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Rero turanezerewe, turishimye. Urwandiko rwandikiwe Timoteyo ni umwana Paulo. Amen. Amen. Yarezi. Ntabwo ari wamuzaje ubutumwa bwiza. Amen. Amen. Ahubwo yamusanze yarabwakiriye. Amen. Amen. Aramufata aramurera. Amen. Amen. Aramufata aramurera kugira ngo akomeze muri uwo murimo. Imana ishimwe cyane. Amen. Ngo kubera ko kwizera kwiwe, Imana ishimwe cyane. Amen. Yari yaragutojwe na nyina Yuni na nyirakuru Aloisi. Imana ishimwe cyane. Amen. Biragenda biturukiriya. Haleluya. Haleluya. Biragenda biturukiriya biraza bigera mu rugendo rwa kabiri rwa Paulo ubwo yahuraga nawe. Imana ishimwe cyane. Ageze i Lustra n'i Derube nibwo yahuye n'uyu Timoteyo. Imana ishimwe cyane. Amen. Bakorana ingendo nyinshi zitandukanye. Haleluya. Amen. Bamaze gukorana ingendo nyinshi zitandukanye, biba ngombwa ko amusiga ngo ahagararire amatorero yo muri Efeso. Ubu nyine ni muri Turikiya. Biba ngombwa ko aja kugira gufite ahagararire amatorero. Si pastor, bishop. Muzamubona ba bishop buntu. Akazi kaba kabanye kenshi. No, ni bishop. Si pastor wo kuririka ni sabusa. Ahubwo ni bishop
akwiriye amatorero, reka tuvuge yo muri iki gihugu cyose. Uwo muntu afite iki? Inshingano zikomeye cyane. Haleluya. Haleluya. Uwo muntu afite inshingano zikomeye cyane zitoroshe. Amen. Uyu muntu asigiwe izi nshingano ari umwana mutoya. Ikindi si umuyahudi cyangwa si umuyuda, si umuntu wabikuriyemo, si umuntu ubifitemo inkomoko ngo tuvuge ngo uyu nguyu n'uwo mu Balewi cyangwa se n'uwo mu nzu ya Yuda abifitemo inkomoko. Kubera ko nyina yari umuyuda ariko se akaba umugiriki, ni umunyamahanga. Amuha kuyobora ibyo byose ari umunyamahanga. Haleluya. Murumva izo nshingano ukuntu zikomeye. Amen. Amen. Turi kumwe. Yeah. Cyangwa byabasize ni kugira ngo tubone uko twinjira hariya twasoma. Siko bimeze. Ndio. Barishimwe cyane. Haleluya. Aragiye ahagarariye amatorero. Barishimwe cyane. Amen. Hari impamvu zatumye Paulo asiga Timoteyo hariya muri Efeso. Amen. Amen. Barishimwe cyane. Amen. Isambere cyatumye Paulo asiga Timoteyo muri Efeso. Imana ishimwe cyane. Amen. Ngo nukugira ngo haleluya. Amen. Arwanye ziriya nyigisho z'ibinyoma. Kubera ko inyigisho z'ibinyoma abazigishaga tibari abapagani. Abazigishaga n'abari abakristo aho bagize gute bahambutse. Bagenza amatabi. Bagenza amatabi nibo bazigisha. Amusigayo kugira ngo agire gute asigare ahangana n'izo nyigisho. Kubera ko izo nyigisho iyo zageraga ku bakristo zagushaga imiryango y'abantu benshi. Muri izo nyigisho ikintu kimwe cyari kirimo cyavugaga yuko Yesu Kristo Amen. Yamaze kugaruka. Timotegereze Yesu Kristo kumva. Uwo Yesu Kristo yamaze kugaruka. Mana tubabarire. Amen. Icyo ni cyane cyatumye Paulo asiga Timoteyo muri Efeso kugira ngo arwanye izo nyigisho zose Z'ibinyoma. ku manywa na nijoro, arwanye inyigisho z'ibinyoma mu gihe gikwiriye no mu gihe kidakwiriye, arwanye inyigisho z'ibinyoma. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Icyo ni cyane. Icyakabiri cyatumye Paulo asiga Timoteyo muri Efeso. Amen. Amen. Ngo nukugira ngo atunganye no kuyobora itorero, inzu y'Imana. Imana ishimwe cyane. Amen. Haleluya. Amen. Iyo dusomye igice cya gatatu, haleluya, Amen. urwandiko rwa mbere rwa Paulo yandikiye Timoteyo, igice cya gatatu ku murongo wa 15 haravuga ngo Imana ishimwe cyane. Amen. Ngo icyatumye amusiga hari asigara hari haleluya, ngo nukugira ngo yite ku migenzereze y'itorero. Imana ishimwe cyane. Yite ku migenzereze y'itorero, amenye igikwiriye. Igice cya gatatu. Imana ishimwe cyane. Amen. Amenye igikwiriye icyo gukora. Yaravuze muri izi ngendo ndimo ushobora kugenda ngahera, ushobora kugenda ngafa, ushobora kugenda gatinda, ushobora kugenda ntibigende neza, ariko nindatebuka uzamenye igikwiye kugenzerezwa mu itorero. Amen. Amen. Amubwira ukuntu agomba kubigenza, amubwira ko agomba gushiraho abayobozi. Haleluya. Amen. Habisho agomba gusengera abayobozi.
muri abo bayobozi harimo abapasiteri, harimo n'abadiyakoni n'abandi bose bahagararira umurimo w'Imana, abaha ibigenderwaho kugira ngo bagire gute babashe gusengerwa. Amen. Amen. Haleluya. Haleluya. Haravuga ngo umuntu niyifuza umurimo w'Imana, Imana ishimwe cyane. Amen. Azaba yifuje umurimo mwiza. Imana ishimwe cyane. Amen. Muri izo ngizo bigenderwaho ku bapasiteri, ku badiyakoni n'abandi bose. Amen. Amen. Ni ibintu 15, ariko muri izo bintu 15 Imana ishimwe cyane, bibiri gusa nizo bireba abapasiteri gusa, bibiri gusa, ariko ibindi zose tubihuriyeho. Izo bibiri ni ibi. Amen. Kuba umuntu uzi kwigisha, icyo ni cyane, ufite ubwenge uzi kwigisha, uzi guhagarara apana igifu, ufite ubwenge uzi kwigisha, uzi guhagarara imbere y'abantu akavuga ijambo ry'Imana. Amen. Ibyo ni ibyaka. Ibyaka ngo abatari umuntu ngo ukijijwe vuba, ngo kuko ashobora kwikakaza, agomba kuba afite uburambe, agomba kuba afite experience. Uwo muntu agomba kuba afite uburambe kugira ngo atikakaza akagwa mu maboko ya Satani akamusha. atari muri moto ya kwanza, Atari muri moto wa wundi umaze gukomera muza agakiza. Ibyo nibyo bintu gusa bireba abapasiteri, ariko ibindi yaravuze ngo umuntu nifuza kuba umushumba, umwepiskopi, aravuga ngo aba ari umuntu ngo udakunda umugayo, inyangamugayo. Icyo ni icyambere. Kweli. Icyakabiri ngo abe umugabo w'umugore umwe. Icyo ngicyo hari ukuba umugabo w'umugore umwe, sibyo? Hari no kuba umugabo nyine bitira ko afite umugore umwe, ariko abandi abo umugabo w'umugore umwe, umugore umwanditseho, umugore iwe azi n'umugore umuzi, nta kintu atareba hirya atareba hino. Amen. Amen. Ngo aba ari umugabo ukunda gucumbikira abashitsi. yego, Sukuma. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Aba ari umugabo ukunda gucumbikira abashitsi. Ukunda abashitsi. Apana wa wundi ubona baje agashinga gate. Uwo kimwe hara kuri gate. Abashitsi bakwinjira akabagaburira, akabaha amazi bakoga, akabaryamisha neza. abagaburira amakuru, Akababona Imana ishimwe cyane. Haleluya. Haleluya. Ngo abe atari umugabo umukunda ngo yisindisha. ndiyo, Hari ukubikunda noneho. Hari abantu bazabona basinze rimwe gusa. Hari abantu bazabona basinze rimwe gusa. Niyo atanu uzobona ko yasinze. Iwe kwinukiriza gusa kera aba yakatishije, aba yagiye. Uwo nguwo ntabwo muba mukimubo. None uwo nguwo arabikunda. Mwabe adakunda ivyo bintu. Ikindi aravuga ngo abatari umuntu, atari umunyarukono, umuntu ukunda kurwana. Umunyarukono. Ikindi reka twihute, sinanabifite, reka nihute. Arongera aravuga ngo abatari umuntu w'umunyamahanga, utagira amahanga. Ikindi ngo aba ari umuntu ushimwa n'abantu bari hanze. Apana abantu turi kumwe. Bari abantu bari hanze bakubona bakavuga ngo urani pasiteri, kubera imisozi yiwe, kubera imigendere yiwe, kubera imivugire yiwe, kubera imikorere yiwe, bakavuga ngo urani pasiteri. Abashimwa n'abantu bo hanze. Iriya apana hano turi hano gabaza amasikara. Aba ari umuntu ushimwa n'abapagani. Ngo kandi aba ari umuntu ngo wita ku rugo rwiwe.
cyane wita ku rugo rwiwe sikutegesha kubera ko ngo umuntu utabasha kuyobora urugo rwiwe utabasha kuyobora urugo rwiwe ugenga urugo rwiwe kuruyobora gutoza abana biwe bizagakiza inzira nziza ngo uwo muntu ntiyobasha kuyobora itorero uwo muntu niba afite abana batizeye akaba n'umugore ibintu nyine byarashandabutse uwo muntu ntakwiriye kuyobora afai kuwa mchungaji anafaa kuwa mtu mwingine uko nje awe lakini mshirika wa kawaida hata si mshirika wa kawaida anafaa kuwa nje kabisa mpagani huyo hanyuma Imana ishimwe cyane arongera aravuga ngo abatari umukuru w'ubi umukunzi ifaranga haramuzayishu aravuga ngo ifaranga ngo ni umuzi w'ibibi byose bibaho ifeza ngo ni umuzi w'ibibi byose bibaho kubera ko ngo barabazi kuriki baragenda turababona yego undi aravuga ngo abe ari ukorera urugo rwiwe yaravuze ngo umuntu udakorera urugo rwiwe ngo uwo muntu ngo arutwa n'umuntu utizeye arutwa n'umupagani niba uri umukristo ariko ukaba udakorera urugo rwawe uri umugabo ufite izo nshingano ukaba udakorera urugo rwawe wewe ntiweneye kuba pasiteri noneho kudakorera kugokera urugo rwawe gukorera kwitangira urugo rwawe ukamenya upagasa ukarukorera urugo ngo uwo muntu ntakwiriye kuba umushumba bose uwo muntu ngo arutwa n'umuntu utizera uwari inyuma y'utizera umupagani ukiriye aravuga ngo abo bantu sibo aravuga ngo n'imitinda noneho wewe Timoteyo uzakora izo ngizo tukihutireho gufata umuntu umurambike ibiganza ahubwo uzagire gute uzito uzabanza umugerageze umurebe kugira ngo ubone kumushyira mu mashinga muri majaribio ga Imana ishimwe cyane ibyo biri kuba shemasi kuba diakoni biri no kubashora n'abandi bose bakora umurimo w'Imana ijambo ry'Imana riza rivuga ngo urufatiro rw'Imana bacana rwanditse ijambo barishimwe cyane uko uwo murimo wese aho ava akagera ngo yitandukanye n'ibizira yitandukanye n'ibi Imana itobore cyane amen iso ni icya kabiri gusa icya gatatu Imana ishimwe cyane aravuga ngo yamusize kugira ngo yigishe kwizera nyakuri ndio Imana ishimwe cyane kwizera nyakuri apana bimwe by'amasekuruza apana bimwe by'ibinyoma n'ibindi byose aravuga ngo ngushize aho ngaho kugira ngo bikora yasinziriye nuko ngushize aho ngaho kugira ngo wigisha abantu kwizera nyakuri kwizera gushingiye ku ijambo ry'Imana yego kwizera kutari uguhimbana kwizera kutari kwa kundi nyine umuntu azuka akakuza hari imyizerere abantu mbere bari bafite nk'abari abanyakanani n'abaki bari bafite imyizerere itandukanye bagafata abana bakabacisha mu ziko yani kubatanga kugira ngo Imana ibumve iyo myizerere ntabwo ari ijambo ry'Imana ababigisha b'ibinyoma bazanaga imyizerere itandukanye bakaziririza ibyo kurya bakaziririza iminsi bakagira gufite izo ngibyo byose n'ibyo bihimbiye isi Imana yaziruye amen ngo ntabwo kiba gikwiriye kugira gute kugira umugayo bakazana imyizerere yindi bakuye mu mategeko n'ibindi byose bitabasha guteza umurimo w'Imana imbere
aravuga ngo wewe uzigisha abantu kwizera nyakuri. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Uzigisha abantu kwizera nyakuri. Twizeye umwami wacu Yesu Kristo. Imana ishimwe cyane. Amen. Wadukunze akatwitangira. Bitavuye kuri twebwe, bitavuye mu mategeko, bitavuye mu bindi byose, usibye umuntu w'Imana gusa. Imana ishimwe cyane. Ntukarorere kuzigisha kumanywa na nijoro, uzigishe kwizera nyakuri, kwizera kuboneye, kwizera tuzakurikira tukagera mu ijuru. Imana ishimwe cyane. Imana ihimbaze. Haleluya. Haleluya. Dushima Imana yuko Imana yaturinze twibatandukanye, ko Imana twese yatunze twatugize amahoro. Imana ishimwe. Ganaize mu gatatu. Nta kibazo. Dushimiye n'abaje kwitaramira. Imana ibahe umugisha. N'ejo muzaze bakidumirangiye. Amen. Nukuri mwatubereye umugisha. Nubwo tutari tukoreshoninga bariho, ako nyine twari kwibaza ngo tuzi ku bana buryo nta muntu waza kudutaramira, ariko turabishimiye kuba mwaje kudutaramira. Imana ishimwe. Dushimiye abariya nibo badutanze hano, niyo basi ari abambere kandi ari abashitsi. Imana yaduhere umugisha. Nakire na seruko uramuwe kumva Amen. Kubwiriza papa Bonki yaratubwirije, aratubwira ngo hari abantu bazakomeye kubwiriza uko bashaka. Bibiliya ntabwo ari ikintu cyo kwinjiramo ngo komasa kuri abandi bose ngo naba ni kubwira abantu baririmbyi bacu Mashayeri yakwazitse. Rero reka dusome ijambo ry'Imana. Ni hariya muri Timoteyo n'ubundi niho honyine ngiye ndi busome. Nta muntu ndibaza ubona ko barahari kubera baba bazi nyine Bibiliya canje sinzi Bibiliya cyane gasinize. Babambwiye uko nshobozwa nyine nuko ntagira umuseka. Ushobora kumuseka kandi nkazaguseka. Nuko batubwiye ko ari Timoteyo igice cya 4:12 aravuga ngo ntihakagire uhindura ubusore bwawe, ahubwo ube icyitegererezo cy'abizera ku byo uvuga no ku ngeso zawe no ku rukundo no ku kwizera no ku mutima uboneye. Amen. Dushima Imana yatuboneye nyine kugira ngo nako tubwirize muri uyu mwanya. Navuga amagambo makeya nimara niyicarire tubone kumva umwigisha wawe ataganazwa niba gatatu niko wabwiye ejo. Abereka nakwazi nshaka kubera nicara. Noneho hano harimo amagambo. Ijambo rya mbere riravuga ngo ntihakagire uhinyura. Guhinyura, ubundi guhinyura ni nko guhakana. Uhinyura cyangwa ubenga. Upfobya. Urakoze cyane. Upfobya. Ntihakagire upfobya. Upfobya ni nk'umuntu, ni nk'uko wakora ikintu, ni nk'uko naririmba. Namara kuririmba se ushaka kuvuga ati uko araririmbye. Abapfobeje ikintu nakoze. Amen. Bibiliya rero yatubwiye hano hantu, hatubwiye ngo ntihakagire upfobya ubusore bwacu. Amen. Amen. Ntihakagire upfobya ubusore bwacu, ngo ahubwo tube icyitegererezo. Icyitegererezo ni intangarugero. Amen. Ahubwo tube intangarugero mu byo tuvuga, dukora no mu ngeso zacu. Amen. Dushobora kwibaza kuba icyitegererezo, nta icyitegererezo gute?
ibiri ijambo ry'Imana ritubwira neza ni gukora neza mu byo tuvuga sosiyete tubamo ya buri munsi, uko mbanye nabo, uko mbanye namwe tubana muri korali, uko mbanye na famiye yanjye, uko mbanye niba nanagira n'akazi, uko mbanye nabo. Amen. Aho ngaho niho baza barebera bakavuga ngo ese Nkesha ameze ati. Amen. Ase ubwo turaziranye cyane, cyangwa twayiganye, niyo mpamvu navuze ngo nibe tungana. Rero hari abantu muri Bibiliya dufata nk'intangarugero babaye icyitegererezo. Amen. Icyitegererezo cy'abandi ku buryo ushobora kumufatiraho urugero ukavuga ngo njyewe Nkesha ngiye kuzisanisha n'uyu muntu muri Bibiliya, ugasoma muri Bibiliya ukavuga ngo uyu muntu yakoze iki, ni iki yakoze kugira ngo agere ku cyo ashaka. Amen. Hari umugabo bita Yosefu. Yosefu ngo yavukanaga n'abana, yari umwana wa 12 ndibaza, wa 11 noneho avuka ku mugore wa kabiri, agira abakuru be bavuka ku wundi mumama. Ngo noneho uwo mwana aratoneshwa cyane, nta n'impamvu. Hari abantu bazi ko ababyeyi bagenda bakunda abana kuturusha, mbese nubwo buri wese ndibaza abana bose baba babigira. Reka rege twavuga ngo twebwe tuzi umuntu mama akunda cyane, tuzi n'umuntu papa akunda cyane, nko mu rugo namwe ndabona mubigira nk'iwanyu. Ariko kwa kundi buri mubyeyi wese aba bakunze kimwe, ariko ngo bakuru be ngo bakabona nkaho amutonesha. Nako biriya yonyine niyo ibivuga ngo umwana yari yaratoneshejwe kuri se, ngo ise aragenda nkamugurira nkamudeshereza ikanzu ngo nziza cyane. Bakuru be ngo bamugirira ishari. Igihe kimwe ngajya kubasura, ngagiye kubasura ngo baravuga bamuvuga bagituruka nk'iriya ngo baravuga ngo dore Karosi araje, mbese ni umuntu mubi uriya mugoma araje. Ngo noneho baragambana ngo baravuga ngo ise twamukorera iki, ngo bayindekana ihute ndatinda, ngo bahitamo kumugurisha. Sinzinda gamanduye ngo baje baravuga ngo reka tumugurishe. Ngo bamaze kumugurisha ngo bamugurisha ngo ahantu yakoraga ibwami umugabo, ngo ashitse bamugurishije ngo umugore we. Amen. Amen. Umugore wa mugabo yari yarasize mu rugo rwe, wa mugore aramwifuza. Shaka kuri twibaza muri iki gihe ewane uranamwinjirira wenyine akana kwitereteye. Ariko uwo muhungu yihagararaho aba umuntu w'umugabo, aravuga ngo sinakora icyaha cyo gusambana na mabuja. Ngo bari baramuhaye byose byo muri urwo rugo, nyine barabimurindisha. Yari yarabaye umwizerwa, yari umuntu mwiza, baramwizera. Barangije kumwizera ngo bamuha byose, ariko ntabwo yari yemerewe umugore w'abandi. Wa mugore aramwifuza. Rero nabashishikariza kuba icyitegererezo nka Yosefu. Amen. Undi muntu ni Daniyeli, banamuvuzeho. Daniyeli ngo bari baragiye ibwami, bashyitseyo nyine babasaba gusenga igishushanyo. Ngo noneho kugira abemeze yuko atanasenga n'icyo gishushanyo, niba yarasengaga rimwe ngasenga gatatu. Amen. Ngo noneho nganafungura n'amadirisha, kandi ntibyari byemewe ngo bari bavuze ngo bose ngo abantu bose ngo basenge igishushanyo. Amen. Indirimbo zitubwira neza ngo Daniyeli ngo ntiyigeze ahemukira Uwiteka Imana, ngo habe no mu byago yakomeje kuyiringira. Amen. Ese yo mu byago hari igihe hari umuntu nzi yaraguye ngo nuko ngo hari ibintu yasabye Imana ngo ntiyabimuha. Mbonye niba arinze neza aravuga ngo ukinijibu nitamini, utanansubije nzakomeza kukwizera. Amen. Reka twizere Imana, yaba yadusubije yaba itadusubije, sasa dukomeza tuyizere. Amen. Undi muntu ni umuntu bita Feniyasi. Feniyasi yakoze iki Gasoro? Uyu Feniyasi ngo abantu nyine ngo bari bamaze kumenyera urusengero rw'Imana, kandi nuko tuzatureka kubeshana, turaziranye niko natwe tuza tubikora. Nzava gufunga ingoni hanze, nkaza mu rusengero nkabayobora nkaririmba,
ibyo si ibintu bisanzwe aho muraseka ariko namwe muzamubikora oya joke muri kumva rero ibyo bintu unguye Feniyasi ngo abantu bari bamaze kumenyera urusengero. Amen. None basigaye banasambanira mu ihema. Nk'ubu urusengero tukarivamo pirasakoramo piragatumizaho umukobwa akaza akamunyenyera nta bintu byinshi. Ariko ngicyo gihe umuntu Feniyasi ngo biramubabaza ngarababara ngo yumva nyine ngo agize ishaka ry'Imana ngo aravuga ese urusengero rw'Imana rwabaye agatobera ku buryo baza no gusambanira mu nzu y'Imana. Ngo aragenda umukobwa n'umuhungu barimo basambana ngo aragenda afata icumu ararishinga neza ngo kuri wa muhungu ririka neza ku mukobwa. Amen. Amen. Reka natwe tugire ishaka ry'umurimo w'Imana, tube icyitegererezo cy'abizera. Nuko tugomba kwambara bya bindi twisanisha na Kristo. Amen. Tukambara ubwiza Kristo yari afite. Amen. Kuko Bibiliya izivuga neza yiyambuye ubwiza yari afite araza yisanisha natwe kugira ngo aducungure. Rero natwe tugomba kwambura wa mwenda mubi twari twambaye tukisanisha n'uwaje kuducungura. Ijambo ry'Imana tuganze. Amen. Ese n'abasangwa Imana ibaho umugisha. Reka dutangire dusome, abafite Bibiliya bazirambure dusome. Reka duhere kuri titire yacu dufite muri aya masengesho. Ndetse nadusomeye Timoteyo wa mbere 4:12. Aravuze ngo ntihakagire uhinyura ubusore bwawe, ahubwo ube icyitegererezo cy'abizera ku byo uvuga no ku ngeso zawe no ku rukundo no ku kwizera no ku mutima uboneye. Amen. Amen. Iyo titire yacu niwo murongo turi kugenderaho muri aya masengesho. Impamvu nawuhereyeho ntabwo ariho tuza kuvuga kuko n'ubundi yari yawuvuzeho, ariko ndagira ngo tuvuge ku jambo bita ngo kwizera. Amen. Amen. Ubundi kwizera ni ijambo rikomeye cyane. Bibiliya irigarukaho inshuro nyinshi. Amen. Amen. Reka hagire udusomera muri Habakuki 2 no kuri 4. Ibice 2 umurongo wa 4. Mu izina rya Yesu. Navuze ngo dore umutima we wishyize hejuru umutunganyemo, ariko umukiranutsi azabeshwaho no kwizera kwe. Amen. Amen. Ibyo ni byo jambo nateguye uyu munsi tuza kuganiraho muri aka kanya, muri iyi minota mikeya, ntabwo ndi gutinda. Turaganira ku jambo bita kwizera. Ese kwizera ni iki? Akubajije ngo kwizera ni iki? Amen. Amen. Reka tuganire ku bantu batatu bizeye Bibiliya ivuga, b'intangarugero muri Bibiliya banditseho, bakomeje kwizera kwabo. Amen. Amen. Umuntu wa mbere dusangaho turebera icyitegererezo ni umugabo bitaga Abraham. Amen. Amen. Abrahamu atamba Isaka. Abrahamu yabonye Isaka n'umwana we. Yamubonye ageze mu zabukuru ashaje. Umunsi umwe Imana iramugerageza iramubwira ngo ndashaka ugende untambire umwana wawe Isaka. Yari umwana abonye mu zabukuru. Hahandi umukecuru umumama aba atakibyara. Amen. Amen. Nuko Abrahamu arababara cyane yumvishe ayo magambo, ariko ko yari yarakomeje kwizera. Amen. Haleluya. Aremera, aragenda afata umuhungu we, barazamuka, bayijanye n'abashumba, bageze hepfo y'umusozi.
Aburahamu abwira abashumba ati mwema musigaye hano dukomeze tugende haruguru tujye gusenga. Amen. Yagiye, Bibiliya ivuga ngo yagiye atabwiye umugore wiwe ahagiye, kuko iyo aramuka abwiye umugore wiwe ntiyari bwemere ko aje gutamba umwana we, kuko abamama bagira urukundo cyane, bakunda abana babo, ntabwo yari bubyemere. Rero arazamukana icyo gihe Isaka yari amaze kubyiruka nyine ari umusore. Amen. Baragenda barazamuka, bageze ku musozi Isaka yari amutwaje inkwi. Aragenda bagezeyo aramubwira ati se papa, ko wambwiye ngo zane inkwi n'umuriro akaba nta gitambo gihari turatambiye. Aramubwira ati mwana wanjye, Imana yavuze ngo aba ari we ntamba. Amen. Nuko aremera aryama kuri izo nkwi, barasasa neza. Mu gihe arambuye icyuma agiye kumutera, agiye kumusogota, Imana iramubuza ati Aburahamu, igira icyo utwara umwana wawe, nabonye kwizera kwawe. Amen. Uwo ni umugabo wa mbere. Uwundi wa kabiri Bibiliya ivuga ni umugabo bitaga Yobu. Yobu muzi amateka ye, ukuntu yarwaye, ukuntu Satani yamugerageje. Imana yaramuretse, iravuga ati reka ndebe kwizera kwa Yobu. Nuko imugabiza Satani. Amen. Natwe mu buzima busanzwe hari igihe Imana ivuga ati reka ndebe kwizera kwawe nimba gukomeye, ikakugabiza Satani kugira ngo irebe, isuzume kwizera kwawe. Amen. Nuko Satani amuteza ibyago, murabizi, yamuteje abana biwe bose barapfuye, amuteza ibibyimba umubiri we wose, kugeza naho Satani yagiye mu mugore wiwe aramubwira ati wavumye iyo Mana ukipfira. Amen. Ariko Yobu ko yari yaramenye ijambo bita kwizera, arakomeza ati Imana ndabizi niyo yandemye. Amen. Uko kwizera kwa Yobu niko kwatumye yongera gusubizwa bya bintu byiwe yari yaranyazwe. Amen. So zareka mvuge undi mugabo wa nyuma Bibiliya ivuga ni umugabo bitaga Daniyeli. Amen. Daniyeli yagiye i Babuloni ari kumwe na bagenzi be ndetse n'Abisirayeli muri rusange, bajyanye ari iminyago. Ariko bageze iriya birinda gusenga izindi mana bari basanze, ahubwo bakomeza gusenga Imana ihoraho, kugezaho Daniyeli bamugambaniye. Murayazi amateka sinjya kuyatindaho. Kugezaho bamugambaniye, baravuga ati bashiraho umunsi wo gusenga umwami. Baravuga ati bashiraho itegeko, baravuga ngo ntihakagire iyindi mana dusenga uretse umwami wenyine. Kuko abo bagabo bari batanze icyo gitekerezo, bari bazi ko Daniyeli atareka Imana ye. Amen. Nuko Daniyeli abaguye muri uwo mutego, bamujugunya mu rwobo rw'intare. Amen. Nuko marayika amukura muri urwo rwobo rw'intare bari bamushizemo. Kubera kwizera, yakomeje kwizera kwiwe kugeza aho bamujugunye mu rwobo rw'intare, arakomeza arizera ati niyo naribwa n'izi ntare, nzi ko Imana izantabara, cyangwa se nzi ko ubugingo bwanjye buri mu ijuru. Amen. Mureke dukomeze kwizera, twizere. Wenda ntitwagera aho ba Daniyeli na ba Aburahamu bageze, ariko twebwe mu kwizera kwacu twari dusangamo, tukongere ijambo ry'Imana rituganze.